Ibihe byiza kuri ukurikira Urumuri Media n'itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatatu tariki ya 26 Werurwe 2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'uburezi n'amavugururwa y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo abaturage bose bashobore guhabwa uburezi bufite ireme kandi bagira uruhare mu iterambere rirambye. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibijyanye na gahunda ikomeje yo guteza imbere inganda, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki y'igihugu y'isanzure igamije higanwa by'isanzure no guhanga ibishya. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga uburyo bukoreshwa mu gucunga inyandiko z'agaciro, amasezerano by'imari yemewe n'amasezerano y'ihuzabwishyu. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikwa ry'irangamimerere, iteka rya minisitiri rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina, iteka rya minisitiri ryerekeye ibishingirwaho kugira ngo umwana ahabwe ubukure, iteka rya minisitiri ryerekeye isuzuma ngaruka ku bidukikije n'imibereho y'abaturage. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ku rwego rwa ambasaderi bakurikira: Madamu Erika Yonka Alvarez Rodriguez, ambasaderi wa Repubulika ya Dominikani mu Rwanda afite icyicaro muri Afurika y'Epfo; Bwana Abdelkarim Ahmadai Bakit, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville muri Repubulika ya Congo; Bwana Paul Malong Akalo, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda afite icyicaro i Kampala muri Uganda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, abagize inama y'abakomiseri: Madamu Oda Gasinzigwa Perezida, Bwana Kizito Habimana Vice Perezida, Madamu Fortune Nyiramadirida Komiseri, Madamu Nicole Mutimukeye Komiseri, Madamu Karine Umwari Komiseri, Bwana Jean Bosco Mutijima Komiseri, Bwana Faustin Semanywa Komiseri, Madamu Françoise Kabanda Uwera Komiseri, Madamu Judith Mbabazi Komiseri. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha: Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda Umunyamabanga Mukuru. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda: Madamu Jeanne Umuhire Umuyobozi Mukuru wungirije. Urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro: Madamu Nasi Agaba Bisengo Deputy Director General. Minisiteri y'Uburezi: Bwana John Bosco Nkuranga Strategic Projects Implementation Unit Coordinator. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi: Bwana Dorian Cyubahiro Chief Technical Advisor. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu na atomike: Dr. Joram Ndayishimye Head of Nuclear Technologies and Research Development Department. Captain Agnes Mutoni Head of Nuclear Safety and Security Department. Engineer Alexis Ruhinda Manager of Research Reactor Division. Engineer Yves Butera Manager of Nuclear Power Production Development Division. Serivisi z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe: Madame Chantal Tuyishimire Senior Policy Analyst, Madame Françoise Nigena Policy Analyst, Bwana Oscar Uwayo Policy Analyst, Madame Ornella Rwanziza Policy Analyst. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage byatangijwe ku itariki ya 17 Werurwe 2025 ikazamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 3 kugeza ku ya 4 Mata 2025 i Kigali hazateranira inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri Afurika. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri imyiteguro yo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, kwibuka 31 izatangira ku itariki ya 7 Mata 2025. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 28 kugeza ku ya 29 Mata uyu mwaka i Kigali hazateranira ihuriro nyafurika
urugaga mpuzamahanga rw'abanyamwuga mu byerekeye gucunga ibikoresho no gutwara abantu n'ibintu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 9 Gicurasi, i Kigali hazateranira inama y'abacungamari b'umwuga ku mugabane wa Afurika. Kuva ku itariki ya 26 kugeza ku ya 30 Gicurasi, i Kigali hazateranira inama y'ihuriro nyafurika ry'ingaga z'abagenzuzi bwite b'imari. Bikorewe i Kigali kuwa 26 Werurwe 2025. Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Mu yandi makuru reka tubabwire yuko bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda bakomeje kuvuga yuko babangamiwe n'abajura bitwaje ibyuma mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Nyarugenge abatuye mu murenge wa Nyakabanda bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'insoresore zibatega zitwaje ibyuma. Bamwe mu baturage bavuga ko izo nsoresore zambura abaturage zikanabakomeretsa. Amakuru yizewe Urumuri ifite nuko mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Werurwe 2025 aribwo habayeho kugukomeretsanya kudasanzwe. Bamwe mu bakomeretse bakaba barahise bajya no kwivuza. Ibi abaturage babitangaje ubwo inzego z'umutekano zataga muri yombi bamwe mu bakoraga ubujura bwitwaje intwaro nyuma y'uko bari bamaze guteragura ibyuma umuturage ndetse bakanamwambura. Dukomeje n'aya makuru reka tubabwire ko mu karere ka Bugesera ni mu murenge wa Mwogo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ahagana saa 11 habereye impanuka y'imodoka. Ni impanuka idasanzwe yahitanye ubuzima bw'abanyeshuri babiri. Imodoka yaje guta umuhanda igeze ku kigo cy'amashuri cy'urwunge rwa Kagasa mu murenge wa Mwogo, aho iyo modoka yagonze abanyeshuri babiri ikabahuza n'urukuta ruzitiye ikigo bagahita bitaba Imana.